Бағалы жамағат, Аллах субханаху тааля сыйлы аятында айтады. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنْ طَيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. Аллах субханаху тааля айтады, biz сыйнамыз берген biz адам улусуна дейді. Sonra аны жер үсінде де, теңізде де бардырғанбыз. Аңа кесібізні ақшылықларыбыздан ырысқы етіп берген біз, эм жаратқан затларыбызны көбісінен аланы сыйларын көтірген біз дейді. Аллах субханаху тааля адам улусын сыйын көтірген ме дейді. Айтырық сөзіміз де аны төгерегін деді. Аллах субханаху тааля адам улусуна сый берген заманда не біле сый бергенді? Аллах субханаху тааляға табынған халінде, адамлық сыфатын, суратын жүріткен халінде, оғысы Аллаху тааляға бой салмаған кезуінде де, гәуір болып тұрғанында да адам улуны сый намысы бар мыды? Адам улу жаратылың Аллай оқына Аллаху субханаху тааля сыйы бұла, намысы бұла жаратқан ма дейді. Sonra аны жерні сүнде де, эм суда, теңізде де айланырча оң таптырған біз дейді. Ақшылықларыбыздан ырысқы берген біз, эм көп жаратқан затларыбыздан дейді. Көп жаратқан затларыбыздан біз аны сыйын намысын көтірген біз дейді. Аллах субханаху тааля ол сыйын көтірген адам улуға біз адамла ол сыйлары көтірілгенлені бір қиырлары дейік, бір кесеклері бізне көзден қарарға керек біз. Біз қалай болырға керек біз кесібізні, ортада кесібізні қалай жүртірге кереклігі бізні үсіннен бір қауым ескеру етерге сүйем. Аллах субханаху тааля сый берген есе адамға, адам баласына, бұсырман есе де, гәуір есе де, қайсы түрлі дінні тұты есе де, жаңыз да адам болғаны үшін, адам ұлы болғаны үшін, Аллах субханаху тааля аны сыйын намысын көтіргенді. Алай Аллах субханаху тааля ол сый намысыны көтірген заманда, көтіргенді де біз адамланы түрлі қылықсызлықларын дейік, кесерін тапсыз жүрітулерін, барысына да көзібізні қысып, Аллаху тааля сыйын намысын көтіргенді адам ол içip аунап айланғанда, артын алын білмегенде, Аллаху тааляға ширк еткенде, Аллаху тааляны қойып башқалаға башын ұрып күрешкенде, аны сыйып намысы бар мы дегенні соруны бір жанына кетеріп, ол соруны адамны кесіне сорға керек біз. Аллах субханаху тааля сені сыйыңы намысыңы көтіргенді. Алай сен не еткенсе ол сый намыс ба деп. Саңа сый намыс беріліп тұрған заманда Аллаху тааля кесіні сөзі біле саңа сый намыс берген біз дейді. Сен не еткенсе ол сыйға намысқа. Сен қалай малтағанса аны кірге, сен қалай боқлағанса аны аяқ түбіңе, сен қалай еткенсе Аллаху тааляға табынмағалайына башқаға табынып кесіңі сыйыңы намысыңы қалай түшіргенсе деп, адам кескесіне соруны сорға керекті. Алай біз жанынан қарағалла сыйы намысы бұла көрге керек біз. Нектегенде ол Аллаху субханаху тааляны сыйлы жаратқан құлларынан біріді. Аллаху субханаху тааля сыйлы кітабында аннан айтады. وَقُولُ لِلنَّاسِ حُسْنًا Айтығыз адамлаға ақшылықны дейді. Адам ұлысына ақшылық айт дейді, әрі айт дейді. Нек? Аллаху субханаху тааля аны сыйын көтіргенді. Аңа сен сый бұла, намыс бұла шөлешірге керексе дейді. Аллаху субханаху тааля Муса алейхиссаламны үсінен жоролағанда оқына айтады Муса алейхиссаламға. Харун бұла бірге, қарындашы бұла бірге Фирғауынға жіберген заманда وَقُولَا لَهُ قَوْلًا حَسَنًا Айтығыз аңа сөзіні ақшысын дейді. Әрі сөзіні айтығыз дейді. Кімге? Фирғауынға. Аллаху субханаху тааляға кесін тең етіп тұрған гәуірға айтырға болуқты, санарға болуқты аны тапсыз сыфатларын. Алай, адам ұлы болғаны үшін,
Allah subhanahu teala аңа сый бергенді. Сый бұла шөлешігіз дегенді. Әрі сөзіні айтығыз дейді. Нек адам небек аман адам болса да, небек еншке түшіп болса да, небек кірге батылып болса да, әрі сөз аны құлағына жеңіл ақшы әрі тиеді, аны бұла жүрегіне жетеді. Allah subhanahu teala аны үшін айтады: "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasana wajadilhum billati hiya ahsan." Allah subhanahu teala Muhammed Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e айтады: "Çakır alanı Allah'ın yoluna akılmallık bula em arı uaz bula." Arı uaz ayt deydi. Em akşılık bula alağa, arılık bula ala bula davlaş deydi. Tersine tayıp turgan, gavur jolda bargan, musulmanlı kılığı bula jürümegen, çakır alanı Allah'ın joluna hikmat bula, akılmallık bula, arı söz bula çakır deydi. Em arılık bula ala bula davlaş deydi. Biz adamны tersligin tüzötebіз deyip tüz düğüne çakırıp başlagan zamanımızda kaysı kıyırından başlayız? Бірігі чімді, бірігі жерге баттырға сыйынданамысын да. Нек? İçe тұрады, зина ете тұрады, ұрлай тұрады, аман айта тұрады, намаз етмейді, түрлі-түрлі аман қылықларын санап, біз аңы қаты болырға, о сағатлай жер башынан құрытырға хап қазір болып тұрабыз. Алай Мұхаммад Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям бізні не қылыққа үйреткенді? Medina, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin mecgiti. Hunaları topraktan kalangan, başı hurma butakla bula em kamış bile jabılınıp turgan. Artta bir kavim zamandan sonra anı üstüne toprakta kuygan dalan. Ötüp bargan adam, tanımagan adam, bilmegen adam, mecgitke birinci kelgen adam, anı birevini hunası mıdı, oğusu mecgit miydi, ayırırça tüyüldü. Bidüyleden biri kelet de mecgitini içi alkınçı tolgun çığa deri bir taşa jerge sanap müyüşke barıp keskeregin etedi. Kesin bir taşa jerge kirgen sunup turadı. Ashabla namazga kelgelle, o saatla örge turdula, bolganı davurga kötürdüle, üstüne çaptıla. Aman da ayta, uruşa, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin aytkan sözleri. Koyuğuz, boşamağa koyuğuz deydi. Kur'an rivayetiguğay, boşama koyuğuz deydi. Jumuşun etip boşağandan sonra bir çelek su kuydu, ol jerge jutuladı, tazalanat deydi. Sonra ol biduin, juğanlamagan, juq bilmegen, bu mecgit bolganın da anlamay turadı. Dinge endi kirip kelgen adam. Muhammed Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin jumşaklığın, ariyuluğun anlap, o men Allah'ım Muhammed'a bulamana rahmatlık ber, eki bizden sonra kişiye rahmatlık berme deydi. Nek? Kölüne tiygendile birsile. Asena kölüne tiymesçe jumuş mu etkeninde? Mecgitke kirip keskereyin etkense. Alaydağı da ol halde okuna. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e cahil adamga cahilligine köre kesini jolun tapkandı yüreğine. Abu Mas'ud, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in ashablarından biri Abu Mas'ud aytadı. Bir gün kul yaşçığım kesini kul yaşıdı. Kula mülküdü. Jumuşunu tapsız etti de, gereksiz zat etti de, men de açulanıp kamiçim bile uraturayım deydi. Sonra men de kamiçim bile uraturgallayına sırtımdan bir avaz eşittim deydi. Bil o Abu Mas'ud degen tavuşunu eşittim deydi. Kimne tavuşudu? Akılda bölmedim, anlarga da suymedim, asrı açulangandan eşitmeyim, kim bolgan tanıyalmayım deydi. Sonra biraz joğurak geldi de karasama ola Allah'ın keleçisi deydi. Sonra ayttı deydi. O Abu Mas'ud, seni bu yaşçıkka kudretin jetiyse, Allah'ın kudreti
sana jete almazlık mı sunasa dep aytты deydi. Seni kudretin bu jaşçıkka jetiyse, kamiçi bile urruğa, seni karuun küçün jetiyse, Allah'ını karuğu sana jetmezlik mi sunasa dep aytты deydi. Sonra ol sözlerini eşitkelliğine eskerdim de, kamiçim de kolumdan düştü, tapsız etkenimi anladım da o Allah'ını keleçisi, Allah'ını razılığı için başına boştu dep ayttım deydi. Ende ol kul jaşçık başına boştu dep ayttım deydi. Bu yoldan sonra adamga kol kötürmem dep ayttım deydi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem alay etmesen de jahanimge tiyişli bolureng dep ayttı deydi. Ol adamını başına boş etmesen de jahanimge tiyişli bolureng dep ayttı deydi. Peygamber Allah'ın salamı anga bolsun. Adamga sıynamış bergen. Biri Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin ashaplarındandı. Birgesine qazavatlağa katışkan dinge birinci kirgelin ansarladan biridi. İkincisi o kul jaş çıktı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sıynamış har kimni de bardı. Kul musa, dinge erte mi kirgense, keç mi kirgense, bay mısa, jarlı mısa, har birine de sıynamışı bardı, har birine de sıynamış berge kerek bolganın üretedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin kezuğunda mecgitni tazalığına karabaylanan bir kara tişiru var edi. Halk ketkenden sonra tögerekni başını sıypap, kirlerini keterip karabaylanıydı. Külleni gününde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o tişirunu eslemeye koyadı. Ashaplarına soradı, bundan bilgeniz var mı dep. Aytallah, bıllay keçe avuşkan etti, bize keçe asragan ekteydi. Ol tişirunu spassız etkençe aytkan elle deydi. Yani spassız etkenleri gündüzge der saklamagandыла, janazga köp süyölsün dep izlemegendile, keçe bile asrap koygandыла. Sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem manga da bildirsiyigize, manga da aytsiyigize, kalayda asragansız dep kabırın tanıdı da, kesi barıp janazsın etti deydi. Ol jarlı kara tişiru ise de, mecgitte kişiye körünmegenley tazalıkka karabaylanı ise de sıyı vardı, namısı vardı. Anı sıyın namısın berge kerekti. Men da janasına söylerge keregem, manga da aytırga keregegiz. Anı sıyı namısı kötürülge kereget degenini aytıp, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kesi barıp ençi janasın kıladı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizni ol kılıkka üretedi. Adamlarını ortalarında ayırmazga. Sıy beriysen, har kimge de beresi. Karamağallay, ayırmağallayına. Anası bin Malik aytadı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ga 10 yılını içinde şapalık etkenme deydi. Jumuşuna karay, abdest suyu keregesi, başka jumuşu bar ese, keregesi eşigin saklarga, kalavurluk eterge, üyünde tazalık eterge, 10 yılını içinde şapalık etip jumuşuna karap turganma deydi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ni. Manga bir kere uf dep aytmagan deydi. Bir zatını ne getmegense dep aytmagandı, bir zatını ne getkense dep tırman etmegen deydi. 10 yılını içinde har günden alında aylanan şapalık etken anga bir kere tırman etmegen deydi. Oltuş adamdı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ni ne jaşı tüyüldü, ne karındaşı tüyüldü, ne karındaşından tuğan tüyüldü. Ashaplardan biriydi, jaş adam. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ni jumuşuna kararga küreşip, anga hayırlı bolurga küreşip aylangandı. Anga bir kere tırman etmegen deydi. Biz kesibizini üylerimizde okuna. Ertenen ergederi 10 yılını aytmayma. Жаңыз da bir күнге üydegimizden başlayıp sabilerimizden boşap neyinçe kere katlap bir zatlı üstünde tırman eterge bolukpuz. Ol barısı da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin kılığı tüyüldü. Peygamber Allah'ın salamı anga bolsun bizni sıyga namısga üretedi. Ol sıy namısını biz har küllük yaşaubuzda kalay berge kerek bolganыбыз, жаңыз da bir күнчүгүбүзнү marasak, maray alsak, adamlarla kesibimizni kalay jürütkenimizni. O zaman da eslerik biz. Biz orama çıksak, biz halk olan жерге kirsek, kuvançta bolsun, buşuda bolsun, din tutkan, din akılısı adam
сақалын жүріткен жаш адам ортаға келген заманда ол төгерекке башқа сыйны намысыны қалай бергенін біз алайда көреміз. Таматалаға, жамауатқа, халыққа сый намыс бере білген. О біз ортабызда жүреймеді, оғысы жүрмеймеді. Мұхаммад пайғамбар саллаллаху алейхи ва салламны жашау жолу, ол har күннен кесіні қалай жүріткен қылығы, ол бізді дініміз меді, оғысы тыш затламылла. Мұхаммад пайғамбар саллаллаху алейхи ва салламны қылығы, ол бізді дінімізді мұрдорларынан біреді. Нектегенде қиямат күнде базманда эм ауыр зат пайғамбар саллаллаху алейхи ва салламны сөзі біле, ол арю ақшы қылықты. Мұхаммад пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям алай айтады: «Инна Аллаха ла юқаддису умматан ла ю'туна даифа минхум хаққа». Аллах субханаху тағала дейді, үмметке сый намыс бермейді, қарусызларына сый намыс берген чигедер дейді. Қарусыз адамға хақын берген чигедері, үммет, халық, жамауат қарусызға хақын бермейсе, Аллах субханаху тағала ол үмметке, ол халыққа сый намыс берік түйіліп дейді. Аны үшін қарусызларыбыз бұла, жарлыларыбыз бұла, гитчелерібіз біла, қартларыбыз бұла, алал бұла біргелі бізді сыйыбыз да, намысыбыз да. Ол жамауатны ішінде эм қарусыз қауымлаға бізді көз қарамыз қалай есе де, білігіз, ол Аллах субханаху тағаланы бізге көз қарамыны сұратыды. Аллах субханаху тағала жүректерімізді Мұхаммад пайғамбар саллаллаху алейхи ва салламны сүннетіне түзетірше Аллаху тағала иман берсін. О саллаллаху алейхи Мұхаммад ва алейхи ва саллям.